tuntung karon entir ve thung tur hi chu electric hi kan han wiring ve thina chutinga chuanin line chhia chui chang te lo oma tin chung ko tam takin kan current mana alik nge lik lo ting chi te aro current kan wiring a khan current kal dana ling nge ling lo a position a dikem ti te kan hrelo fo thina chuwang chuanin chung ko tam zo ken kan boina pum pel na de kan lo him jok na na hela MCB distribution box noi hian indicator pahnih hi ka da thina chuan pathum te ka da inverter mains le current leak hriat na ka da thina tuntuma mi hi chu current leak hriat na le mains indicator ni top maya kan mong khanin aveilam pangzo ka mi khu leak ti nia dinglam mi khu mains ania aveilam pangzo ka mi khu tu na khon eng lowa kan line pass dan he dikawangin a eng lowa chuan hemin ha tho dan ni kan han en tirin kan han soi fia don ani a video pa ngai tak ka comment ami ka han ti lan mai tunami kan soi le lokanga current hi film khorangai khop maya kan meter box atanga kan lak lu atang phathianin a position a diklo chuanin in chung kan wiring khatik ma sela switch le socket te kan han on off zong off lai po a le lam panga test tara hanola current la eng current line la pass reng ang chi te hi om thina chuwang chuan switch emo ka tau te mo MCB mo ko khalo off tai la a current line kha atlang reng thina wangin khoi ala him lo em maya chuwang chuan tuna mi hi khatiang meter box atang khan aron lut let lingem a position a dikem neutral line a current aron li telem ti hriat na tur ania hela indicator eng lo zo ka hi aron en thrim thrim chuan adik lo ti na ania chuwang chuanin he hi poimo em ani tin thil pakhat MCB po hi chi sang sang oma mishing mi a han mana lo detect mai theya chutiang han per in trip mai thei chi te oma tin kan current lak lua kha lo sang nu tuk palta se current over lo lut palta se chutiang a chuanin in trip mai thei chi te po oma MCB hi chi sang sang oma chutiang chi ni kan soi te ro chu a to khom ma double pole ani tlang pui to a khami MCB kha thar 16 ampere ai niam om vak lo ti thei tluk ania a thei chuanin man te po poimo viawin kan ria lo en tu te kan in shil zau ni sela tuna chuan video pa ngai lo clear ho to me mu tuna hian hi main sanita current kan power lak lu indicator ni ta hi leak ti kan zia ka hi face line a neutral face line la neutral line a position dik lo zo aron lu in hemi leak hi aron eng dona neutral line a current on kal tel palte neutral line a current leak tel hrim hrim a te eng dona tin at line alo nge lo te pon achak lo te pon eng dona khatiang signal pe tu tur khania helai leak indicator hi a en hrim hrim chuan line na neutral line a fel lo om ti na ni ta chu he indicator ri kan ta tuna hianin helai MCB atang hianin a position hi kan thak anga hi neutral nei face neutral tura face ron kal palta se hei hi ron eng don ni hei kan ti chinanga kan lo en le don nia asayang khanin hei double pole ania 40 ampere ania kan wire man ni 2.5 mm ania chuan hei neutral hei face helam input hei output atang te pasa hei hi line hi kan then sanga 1 2 3 4 in kan thena thang ber hi inverter line ani ta chuan tura hian neutral in chung neutral line kan siama hianin current jok ron dut palta se hi indicator hi ron eng don kan ti kha chutiang tur chuanin kan pedon chin lok ani ole tura hian thian position kan thak ta a position landing in chaklam hi neutral tur kan ti kha chuan tuna nei face kalu tira ta hianin a position on thak thingin in chung line neutral la current on kalpal emo neutral line a current on leak sim deuh khan a position dik ma se neutral line
current leak pal theila ni fowa chu tianga chuanin he indicator hianin aron shildon eron en thei chuanin i neutral line a current a kal le bo li ke bo at line a nget lo motina ni dora chu tu na hianin a position dik lo zon kan pelu ta chia MCB kan onanga ho ni chen eng lo kha a position dik zong eng lo kha he indicator a hianin leak ti heron eng ta ni helai position a hi face le neutral kan thak thleng wang ni ta ni tuna adik zong kan lo da lenga tuna chuan he adik zong thlapin kanan fit le ta he face he neutral test ari kan holanga he neutral ai face ania chuan he neutral ai hi chuan in ing te kong main test ar hi ei tur no wa face a test ara kan hola ena neutral a kan hola ai en bok thau si a kan karen pa ngai ta ka service a en thei bok thau si po ni ta sela neutral a test ara en thei chim mi chuarin neutral a karen a lik chim ti na ni ta mani in mai che ka tok to lo thea transformer atangin aron lik te po ni thea department theng ber department chil ria ta poi mo em ani tu da hen position dik zong in kan tita chen ni adi tak ani dan to dik takin ani ta MCB kan onanga ni china heavy indicator a position dik lo zong kan tia ron eng ta kha eng to don lo ni kha om dan tak chu adik dan tak rin ta ni hei hi thim ta ni hei chu power aron kalani ti hrian na sim kha ani ta ni MCB a pohian type chi sang om ta BCD KZ A ting te om ta atlang puin B type chi kan man tlang puin ya mara chu khata po khara ampere kha chi sang om ta tura hianin kan lot lak hi an hiam chiat lo wangin 40 ampere the pol kan manga chuan line pass sem than dan B16 kan mang ta heavy pakhat zer hianin wat sang ni zanga sang thum borwell thleng chun dol ta sim chiba inverter line a B10 kan manga chuan at line a B6 kan manga ni at line kan kat zok anga o de kan ron eng zok ta at line a kal thalo bo nget lo bo ti ampere ta bok ani a thi kan man ro current leak pai nan te sound nam pang chi chuan noise pai ral tu ta na te poi mo em ma chuan at line hi thami chuan nei a thau me